Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marisa iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak itinatalgad at trabaho, isu amagatang ko amin dagiti masapul ko. Agtawan akon iti 30 ket 7, ngem single laklatta. Uray no kasta, saan mat amadlaw at 30 ket 7 ti tawan ko. Saan mat unay nadagsen ti trabaho, ken kanayo nak nga agpaparlor. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bumakat kan, Marisa. Ngam, single ka latta. Kayat mo ka di ti mabaakan? Awan pa'y nga rod magustuak, unay kamutan aya. Kat nga nabayagan nga agar-aram ni Rico kan ka. Ngam di mo mat ngamin sungbatan. Saan ani Rico, di kayat ko apakikalay saan? Di uray agbaak akon, no ni Rico pa'y laang mat ti mangikalay sa kanya. Ay na, bak nang ni Rico. Uray saan ka nga agtrabaho, maitid na amin, akayat mo. Adamat na talgad at trabaho. Apay ko maapakibiyangak ti kinabak ng ni Rico. Kat, si kamot nga'y Alma, hindi ka matimtimag dita. Uy, kumusta kayo iti boyfriend mo? Nagwinaswas kamin. Tadamot gayam asawa na. Ken kwarta laang ti kayat na kanyak. Anya? Wan, nag-text kanyak ti asawa na. Iso aliklikak laangan ti awanan bain alalaki. Una yan. Ang nasayat no kasta ti kapanunutam. Narigat ngagpaiso ti kasta. Agbalin ka akabit. Una. Oh, kat si ka ngay Marisa. Kaano kamat amakikalay sa akin ni Rico? Ay, jak mo. Jak masungbatan day ta, Alma. O sige, itultuloy ti agsarita ha. Tainak agluto iti pangaldawan tayo. Nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Ay, saan nakamangan? Agdayat akon, tamang dumakkel ti bilbil ko. Agrup-rupa akton alosyang. Umay kayo kit din. Sayang matilinutok. Sige man laangan. Mami, adapon. Imbag mata nakaawid ka na sapa, anak ko. Intulod nak ni Daddy. Kat? Ayan ni Dadim. Di namat kayo ti Somrak. Kuna na nga agteksak tulatan. Into nagsubliak ejayan na. Loida, adagayam anak mo abarito? Ay katuan Adda ka pa lang amin iti abroad, iti nagpasngayak. Kan maysa, iti ayan ti ama na ti kayat na apag naedan. So adya ko na yam amukan ka. Hi, Tita Alma. Oh, dakkel kamat gayaman, Alex. Amangan na si Kati Orayan ni Auntie Marisa. Ha? Adal na ka man dita. Adayo tinagbaut handa ka ni Marisa. Imposible mo ta mapasamak ti bagbagam Alex! Apay, Mami? Anyat araramidom dita. Rumwar ka man pa'y biit. Tamapan mo itulod ni Auntie Marisa. When, Mami? Kabaalak mo ti agawid asyak laang Loida. Nakababain mo't nagpatuludak pa lang iti anak mo. Naala ka din. Di kan agsaupay, Marisa. Delikado, no agmay-maysa ka amagmag na. Amangan no anyat mapasamak kan kay ti dalan. Ay, sika talaga. Inta nga din, Auntie Marisa. Aglogan ka ni ti motor ko. Iti kasta, saan ka na mabanlog ang magmag na? Ala, agan-anad kayo, Alex. Agyaman nakitipan ng itulod mo kanyak, Alex. Awan anyaman na, Auntie. Apay ngay. Jack mo tan mabirukan ti tulbag ko. Tulungan kayo namang biro.
Saanan? Agawid kan. Ang mga nururayan na kan ni mamim. Sana mabalin nga ibate kang agmay-may sa anti. Ne. Daytoy matgaya man. Mabalin mo ti agawid. Ah? Iti kastan, saan ka amarabyan unay? Sige, anti. Aganad ka ha? Un, anti. Nagwapo ti anak ni Loida. Adayo matunay tinagbautan ti edad ni. May sapay. Ang mga nuguraan nakto ni Loida. Anti Marisa. O, apay Alex, nasapa ka mat ngayon, May. Pasensya ka na mo nagaklatan. Nakalukat ngamin ti gate yo. Inyag ko lang dito yung luto ni mami aparakan ka. Ay sos, kanayon nga ikanak ni mami iti masida. Kung lang ngamin ni mami, kat paborito yo ka na dito eh. O sige, ipan mo di tanamisaan. Kan agtugaw kamutan, taaggidan taamangan. Mangantan, Alex. Nagtigsagayam ti signal ti wifi mo anti. Wan taiso ti us-usarag iti trabaho. Mabalin ka din nagtambayak dito eh. Amano birukan na ka ni mamim. Maki-wifi ako manti. Nakapsot ngamin ti signal iti balay. Kasta ay O sige, mangantapay nga rod. Ag-search kan tulatan inton malpas taamangan. Hello, Loida? Marisa, nakadanon ka din ni Alex, dita? Wan, adda ditoy. Kalkalpas mila ang anangan. Makiusar ka no pa'y ti wifi. Iso asaan pa'y ang makaawid. Okay nga rod no kasta. Pakibagam nga agawid Tada na pateng nga iparamid ko kankwana. O sige, ibagak, Loida. Agsublin tumot lang inton malpas ti iparamid ko kankwana. Okay. O sige, bye. Bye! Ni ka di mami dayjay anti. Wan, kat ko na nga agawid ka pa'y kano. Tada na pateng nga iparamid na kan ka. Agong ungot ka di? Saan? Ala, agawid ka pa'y nga rod. Agsubli kanton inton malpas mo ti iparamid na kan ka. Anti Marisa! Sige, awagan kan tumanan inton madamdamari ko. Bye. Asino dayjay ko anti? Uy, anya ti aramidam diti silid ko, Alex. Kunak man no maki-wifi ka laang. Asino ti kasasawyo ti cellphone? Di mon saludsudan pa'y. Dakas ka din og saludsudak anti? Ni, di nakman kita ni ti kasta, Alex. Anti Marisa, Oh, di ka umasidag kanyak. agayatakan ka, anti. Anya, Alex, saan arumbang day tang ibagbagam? Amom mat agayam ko ti inam. Saan amay parbang nga agayat ka kanya? Alex, agring ka. Anya da ito yan anaramidan ta. Ay ayatan ka, anti. Saan nga ayat ti marikrik nam? Tinasayaat, agpalaskan, kat agawid kan. Anti, awan ka di ti mariknayo apanagayat kanyak. Kinapod mo na. Agayatak matan kan ka, Alex. Ngamtsak kayat asika ti makagapo. Iti saan mi apag kinaawatan iti inam. Mabalin mo't nga sikreto ta, saan ka di? Kasano numamuan na? Makamuditan anti. Umawawag ti inam. Mabit lang, tasong batak. Hello? Loida? Marisa, adda ka din ni Alex dita? Napan nga min dita idirabi Ha? Ne, awan mo dito eh. Amang ano napan iti ayan tigayam na. Unay lakit tinday dyan nga anak ko. Ay, di na pa'y matsungbat ang dagiti awag ko kankwana. Di ka madanagan. Agawid tumatla ang dayjay. Adala ang napatag, anapanan na. Anyo tar aramidam dito, Rico. Atoy. Sabong kan chocolate para kan ka, Marisa. Agyamanak. Pa adi mo replyan dagiti text ko kan ka. Pasensya kan. Busy ak ngamin idikalman. Kasta ka di. Uwan gayam. Awan ka di aramidum ita. Apay? Amangan no kayat mo timangan ijerwar.
Saan, Enrico? Kayat ko nga ibagakan ka. Asar dengan nakuman. Ada ka din sa baling ay ayatang. Wan, katjak kayat amang namnama kapay kanyak. Sino, Marisa? Di mon sa ludsudan pay. Oh, adoy. Alaamot lang dito sabong kong chocolate. Pasensya kan, Rico. Bumirok ka laangan iti babae amang ipatagkan ka. Kat saan asyak dayjay. Adda ka matgaya man, Marisa. Oh, nasayata nakaumay ka. Awan nga minter aramidag. Ni Alma, saan ka di nga imay? Paumay ka nun. Mm. Kasta magti-text na kanyak. Adda arak dita. Aginom ka lata, Agyaman nak. Hello? Hello, Alex? Adda ka matgaya man, anak. Sige, inakpayagin na na. Kinidayan nak ni Alex. Sige. Marisa, tinasaya at tulungan nak amang isagana iti pagsasangwan tayo kada Alex. Mare, adaginatang ko para kan ka. Anya da kito Mare. Lukatam Uy. Pang sexy mat da gito Mare. Ay na, krasladyak kabailan nga isuot da gito Di isuot mo, inton umay ti ama ni Alex. Amangan nung makita nakti ka live-in na kat agungat. Saan damot ang nagkalaysa? Mabalin mo pa'y nga agawon, Mare. Unay kamatan, Mare. Kastoy ka di mati ginatang mo, aparakan ka? Siyempre, isuot mo to dayta, tapno ikan tumanan. Nagmayat ti isam mo dita, Marisa. Ha? Ay na, Mare. Adda ngamin manan ka-text na. Ay na, naimbag ka pa'y. Naglaka ka makabiro. Diskarte laang dayta. Ni ka di Rico? Saan? Binasted ko ni Rico. Anya, manuna bulan nga agar-aram kan ka Saan asyak ti babae aparakan kwa na? Tila ibagbagam. Ay, tikayat mo asawan. Ada sa bali nga ay ayatam? Ayun ti charger ko. Jak amukan ka. Kita iti kwartom Ay, adamot gayam ni Alex di taunag. Apay asaan armual? Ay, kanayon mat ngarod ati cellphone na tigam na. Saan to pa'y amay baon? Ayam, sana bale. Saan mat kit di amakiin inom iti arak kadag iti gagayam na? Mami, siya kung ti mangitulog ka ni auntie. Tamakay wifi ak manan. Marisa, pasensya kan dito anak ko Ha? Kanayon mat ta na mapan iti dagus mo. Nakapsot ngamin ti signal ti wifi dito Iso asaan ang makaaramid iti project na. Okay laang. Awan anyaman na. Ala, agrobot kayo nga rudan Ngamne, agawid ka Uwan, mami. Di kayo madanagan, takadwak mo't ni auntie Marisa. Oh, alaan nyo nga ruday to Marisa. Ha? Iti kasta, addan to meriendaan nyo iti dagus mo. Sige. Agyaman nak, Mare. Api nga inarakop nakmatan, Alex. Mailiw ako na ikan ka. Saan ka mat ngamin na makasarita no adda ni mami? Sino ni Carmen, ha? Nobyak. Ang makibreak ka kan ko na. Nubilang tasong batam ti ayat ko. Saan ka di agungat ni Mami? Apay ko mga ungat. Kat si kangarot ti kayat ko. Ay ayatan ka mat, Alex. Ngam saan arumbang day tingar aramidan ta? Marisa. Inawagan na kitinagan ko. Manipod ita. Saan kan nga awagan iti auntie? Ay ayatan nak, saan ka di? Hello, Loida? Mare, ada ka din ni Alex dita? Dongamin nga aldaw tinapalabas. Ngam saan pa'y anagawid? Ha? Awan mat dito ay Mare.
Kasta ka di? Tingamin maudi apakada na kanyak, kat mapan di tadagus mo. Idi pa'y may isang aldaw ang nagawid. Amangan mo't no, dati saan nyo nagkinaawatan. Awan. Sana bale. Awagak ni Carmen, taamangan no napan ijay. Sige. Numapan dita, awagan na kadagos ha. Sige. Uwan, Mare. Sige, bye. Alex, agreeing ka dita. Makaturturo ka pa eh. Itext kunton, tama sa apakton nga gawid ang bigat. Sige. Rumor taro din. Tama pantapay mangan, iti pang rabi. Apay Mare, kasla madandanagan ka. Ha? Saan mat, Mare? Bagagsapan, babe. Ha? Alex? Naggapo ka iti silid ni Marisa? Mami, apay nga da ka ditoy. Si katirumbang apagdamagak. Ha? Anyat ar-aramidam ditoy, Alex, ha? Wow. Si kamat Marisa. Tiimbagam kanyak, awan ti anak ko ditoy. Tagayam, ilumlemang mo. Awanan ka itibain. Loida, awan ti madingar aramidan mi. Impa-repair ko lang ka ni Alex, tinadadaal a cabinet ko. Ulbod ka! Mami, agayatak ka ni Marisa. Marisa! Apay anaaramid mo ti kastoy. Kan ni Alex pay nga anak ko ti tinutupam. Pakawanan na, Loida. Mami, ay ayatak ni Marisa. Anak ko, saan apa nagayat dayta amarikriknam? Ala dagiti gamit mo. Itamot lang, awagak ni dadim, tasukunan na ka. Mare, Anya pa'y lati aramidam dito'y, Marisa. Awanan ni Alex dito'y. Nagpuskul tarupam, nagpakita pa'y lakanyak. Kalpasan ti inaramid mo. Imaya, takayat ko ti dumawat iti pamakawan mo, Loida. Saan ka ang mapakawan? Pangaasim ko, ma. Danggam ti palawag ko. Diyak kayat adanggan ti palawag mo. Tinasayaat. Pumanaw kan dito'y. Katikan to agpakpakita kanyak. Tamangan na niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Manipo didi, saan ko na nakita pa ni Alex? Namin anumat apinadas ko tinapan iti pagnanaadan da Loida, ngem kanayo nakamasaktan kadag iti ibalbalikas na. Mailiwak iti kumarek, ngem sakmetlaang ti makagapo, no apay nga immadayo ti riknana kanyak. Alakastan, katagyaman iti kay panangi drama, iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Marisa. Pagayam Marisa, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Kasta talaga ni ayat, awan pilpilyen na, nga uray manu atawan tinagbaetan nyo. Ngem nalabit asan ani Alex ti makuna akagasat mo. Gapo, tain niya dayudaken ka. Kat sapay la kuma, tadumteng to ti lalaki, at talaga ama ikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marisa, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.